पयलीं सुवातेर हांव थँक्यू म्हणटा मुगे कावन्सिलराक जेणे म्हाका इलेक्ट करून हाडला आनी प्री मॉन्सुना काम जाल्ला म्हणटा ते प्री मॉन्सुना ऑलरेडी काम स्टार्ट आहा आनी चालू आहा सगळें कंप्लीट जालां 2-3 वॉर्डां आनी कंप्लीट जातलें आनी आमची हितू म्युनिसिपालिटी फंड्स ना म्हणटा भरपूर फंड्स आहा ते आमी यूज करून आनी काम करून घेतली आनी आमी पयर हिंग गेल्ली सीएमा बरें सीएमान आमकां इन्शुरन्स दिला की कोड ऑफ कंडक्ट काबार जातरी आमी सगळीं कामां तुमगेली जाग्यार घालतली आनी कसली येना म्हणून आमकां खंयच्या वार्डान जालां ही कामां वॉर्ड नंबर 6 आनी चार वॉर्डां चालू आहाय 6 कंप्लीट जाला एक्टिंग चेअरपर्सनान पयलीं एक स्टेटमेंट दिला हय बिकॉज ऑफ नेग्लिजन्स ऑफ द टेक्निकल स्टाफ मॉन्सून काम जालना म्हणून इट्स लायक कॉन्ट्रडिक्ट करता तेगेलो स्टेटमेंट नाव हू इज रॉंग तूं खोट उलयता काय एक्टिंग ना आमी प्रायवेट घेवन प्रायवेट मनीस घेवन काम चालू केला schedule of election of chairperson for Kunkoli Municipal Council has been decided. A special meeting by the Director of Municipal Administrations. I have been appointed as a presiding officer for these said elections. Accordingly, we have conducted the elections and out of 12, so 10 councillors took part in the election process. We have done the voting and Panginkar got 8 votes and Maskaranas Lavita Letao got 2 votes. So accordingly, I declared that Panginkar Angela Luis has been duly elected as a chairperson of the Kunkoli Municipal Council by 8 votes against 2. इलेक्शन झालं इलेक्शन केले ना बॅलॉट. Since there are 2 candidates who has filed nominations, we have carried out the election.